Kohimen kopara bayit hautrai Jesus Christ. Hagini gisngi jangga jimpule bandingkong na ka shiti shaki Hebrew ngidang yo jingmut kabayar barga jingmut kabajliu shapanga jinge jongi shapanga jingkinia baku jango ble barga shapanga jinglong lindo barga shapanga jutang kaba utrai ulate bani. Hangi lada pilas ngabha pilayas ngo shapanga jingya per jonga jutang barim barga jutang batimai. Utrai ulate ningkong yaga jutang badu Abraham hakataka jutang kalodonru eke jinkula ke jutang kadon hakama jongi bakandup urlong haga jingim jongi. Uble ulong ubabat ya ke jingkular bad utrai ubalong ubatte jutang badngi bara shilinder ke jingim janga bad jampi kaya shaprang bad kalong kaba seiso namar kadaw jong kane ke jutang kaba uble ulatte badngi bad ya ke jingkongu jongi ya kata ke jutang kaba uble ulatte. But ko himmen ko para haba ngi yusno shapang kanega jutang barim ba jutang batimai ngi deben sno tu ka eka jutang barim kaba ublay ulate badki pait Israel. Ublay ulastang iya kane ka jingkular nadu Abraham nangda ublay ula pinskem iya kane ka jingkular lemba jongu Moses. Nakataka daw haka farengi ang Mose kilo ka ain bala ay da uble shawu Moses kabakindum shipo hukum baga jimbatay jangka hadu kinris pa kadlay tiliki jutang badu blay ulate yakane ga jutang baki jait benrio ju marwe shime kane kalongka jingkerpang jangkane ga jutang kaya ga jingkerpang baga jingya per jangka jutang batimai bad jutang barim kejutang batimai bat barim kalong kejutang kaba oble ulate bat ki pat Israel ke jait ben rio Israel ompat don kiwe pat ki jait ben rio kaba kindup hakeneka jutang bat kumno oble ula penskem yakeneka jutang de lempa kisnam jonki mrad lempa ke jinkinia balatarwa hake temple jomutrai. But ha kanega jutang kaba ublay ublay ula ay ya kanega jutang shaki mau linkiniyak ha kaba ublay hi ulato daki shimbriati jamu ublay ulato ya ka jutang ha lor ki mau linkiniyak nangta ula ay haki briu lempa Moses. But kila kongu ya kanega hukum kila kongu ya kanega jutang kila kongu yang kaneka ain bat kaneka ain kaneka jutang kalam ke jingkular shapang ke jing seiso ya gari jing seiso ya kaspa ka peu bat ke jing seiso ya ka met ka pat bat ke jingkoi jingkia bat ka bayade bat ka jinglong jonga doh babun jai Henry kabangi persyamban sautu yang ke jutang kaba uble ulate batimai ulai batimai kalong ke jutang kabalawan hiar hangi lemba uji Jesus Christ lingdo bam jikut kumbangi puson hakini gisngi but hakini ke jutang kaya kaba jia kumba ngilayos ngo menda kane ke jutang kalong ke jutang batimai kabalato omde shaki mau linkiniap Henry kanega jutang latto haka donu jonge brio haka jimmut jonge brio. But banto ya kanega jutang utrangai ulamut bantau temai yaki brio. Uble umut ban penbong temai yaki brio daka jingid bad ka jingisane ka jongo bad lempa kanega jingto jutang haka donut bad ka jimmut jonge brio. Kila long ki kun balai lui jango balai. Ke jutang barim kadon
haka mau linkiniam katasin ki pe ki pule Henry kalakud hangto Henry ke jutang batimai pat kadang iaisa haga donu jangi brio haga mensiam jangi brio haga jingmo jangi brio bad ngi katasin ngi kinmau ia ubale ngidang dap daga jinga namar kane ke jutang kalong ka jutang janga jinghid kaba pensyang nongerim halar ka donu jangi brio namarba ujisu ulale ya ka monjango ubale upa ula kongo ya ubale upa ula yid ya ubale upa bad ula puson ya ubale upa badu don lang rengkat badu ubale upa badu la wan hiar na ubale upa badu la lepaisha ubale upa kane kalong ka jingkar dor jang kane ka jutang namar kane ka jutang kalong ka jutang jang ka jingid kane kalong ka jutang balate hang lorka jingai tilut met bat mensiam shaka jingir jungo play nagadaga daw yaga jingsha shitom baga jingia baga jimme pa jungo Jesus Christ kalong ka pedengdu jong kane ka jutang bad lemba kane ka jutang ngiyalong kawai bad lemba kane ka jutang ka jingidu bale kalastang ban parkeleng kalastang ban priang keleng bad kala kindup ya barro kejutang barim kala par kala kindup tam ke jait benri Israel Henry kejutang batimai kala long kejutang kabala yarba kaba kindup ya baro bad kabala pidiang ya baro bad kabala kerku ya baro bad baro ki jait benri janga perte kila kelalam kawai bad kanega jutam lada ke jutang barim ka pension nongerim halor kisnam jangki merad kabalong ke jinkinia ha ke temple minda ke jutang batimai kalong kaba penyaso iyangi da kaju ke mensiam da kaju ke jingmod da kaju ke donod ha jongu Christ kaba penyaso iyangi da umensiam bakui indwelling presence of the Holy Spirit lemba ke jutang batimai ni iyo iya ke jingiai sa jung mensiam bakui hapo jangi jutang barim kalong tang habaki la lekinia ha ke temple yenda ladep ke kinia kata ke jutang ru kalakut Henry minta ke jutang kayaisa ha ke donu jangi nakata ka daw lemba ka baptisma ngilayok pediang ya mensiam bakui a permanent presence of the Holy Spirit umensiam bakui uyai sabani hakadonyo jangi dakaben yai pendim ya kanega jutang badubale gikin mau barabor ya ubale ni id barabor ya ubale but ni wad barabor ya ubale baro arpo sau kanda janga jingim jangi ni im ya kanega jutang batimai nakata ka daw Paulus bakuit ula ongro pemtip mo bapilongka temple jongo mensiam bakui pemtip mo bapilongka temple jongo trai jutang barim kamshim la pelong ekibrio bala late mane yawu kum ke temple jongo trai temple jongo mensiam bakuit namaru mensiam bakuit umpat ai ya baro kibrio Henry hake jutang batimai mensiam bakuit ukalalong ka kaspaba jambaro ki bange badngi kalalong kawai te nakata ka daw ko himen ko para kane kalong ka jutang kabalate hangalor ka jinglong lindo bamjuku jangu Chris bad ka jinkinia kabayim jangu Chris bad ka jingkongu bad ka jimpindap ya ka monjungu Jesus Christ nakata ka daw kane ka jutang kapediang ya baro kane kalong nakabenta ya baro ki jait bentrio dei nakata ka daw lemba kane ka jutang batimai ngimdon kamshu ban wad ya kimrat kimreng ban kinia ngimdon kamshu lada dei mapi
na kano ka jait ben riu ne kano ka jait niam pideben snautu daka jengshisha pimdon kamban let kiu shakino kilum shakino ki temple light no yaka temple bayem jango Chris namar kane kalonga jinkardor janga jutang batti mai kabau jisu ulatte nagabinda jangi halarum lum Calvary ngimdon kamshu yakino kilum light no yawulum Calvary nagabinda jangi lese don bon ki jait niam binda kidang yai shille yaki jinkinia keleng Henry makiru kideben snawutu Yaka dor bat ka borjong kum kita ki jinkinia baro kila duno nadu ka poru jisu lakinia shi junam nagabinda jongi daka we ka jinkinia baim kabalongka jinkinia jonga jinkongu bat ka jinkinia jonga jinkinia jonga jingisne minda lempa kanega jutang batimai kaparte baro kawe kalapoino shakane ka parda jonga jingisne shakane ka amberla jonga jingisne bad bor ki bru kidevan man poino shakane ka jingisne ka jongu Chris bad ngin yopidiang nakataga daw habang ila pule yaga sam ni ang ka jingisne ka jongu bale bad kane kalonga ba kongsan jingisne ka jengobele ka pediang lut ya baro shakatonut minda habangi tuwai habangi puson ya ubele ngideben sautu nga don jingisne na ubele na marubele ula isne enga lemba ka jutang batimai balate badu Jesu Christ lemba ka snam chungu tongin duwai ko himen ko para bangilong kikun kibayai ne haka nega jutang kaba uble ulate haka donu jangi haka mensiam jangi haka jimmut jangi bangin kinmau iyawu barabor bangin id iyawu barabor ngin mane tang iyawu barabor haka jingim jangi kotrai Jesu karko kardo iyangi pin yai pendimai yaga jingim jangi bangin num yai palat yaka neka jutang kaba melate Bangenum torshu shakino kilum light no yavulum Calvary haka jingim changi. En yaro ya utrai Jesu Christ